Ia taro whasamoa se ua tinu pele. Ia ua o manatu e koe kipi mai ia sivae ngā lea mai la uviro na sa post. I le vai asun te nei. Ona e tā ua lawa nai mea ia o te mana o lawa. Ia mawhai ona mawaina. Ai meise lawa i lato o lo whaia le me lea o le fia fia e kuka mea ai. Ai le whaia whaile ai e mana o e whaatau watu e maua mai e sitipi. Ia o lea o whape ai. O te mana au e koe wa o iei o te tilo atu i le video. Ia e pe e lalo mai o le whase lau views. O nala o te ilo ai. E le o mawhai o ngā reach out. Ia le ngi video. I le tele o le tato tangata. O ke wha mui mui. E kilo iai a manao i le tupe fai wha le lei. Tu sa pe fai sita unga tā ai le lei. E mau te inua la wai whaatau. Ai le au ngāre tau ngofi. Ai le lei o na whai. Ia, e pe o le mea na wa o whaapea e kipi mai la le kilipi. Ai a whaapea e te fia mata i le video atoa. Ia, e te browse la. Ia mawhai ona e mai moa i nai. Ia le video atoa. Ia, whaafatai la. Whaamaruru atu. Pe a whai e mawhati ai se whinanga ro pe le fifi aisis. Ia, ai e le lei le awatu mei e ta o feedback. Ia, ai le o le tau ai back. Supoesi, wai e se kokoesi, e se le supoesi. O le supoesi, o le ele ave e se koko, ngā pe e amani. O le kokoesi, ia ua whaapopo ia i ma le koko Samoa. Ia wakele ia yangi kokoesi e ave i koko pala. Ia, e sawa. Ia, o le kele lau kaini anga o ia Samoa. Le o seisi e momo lia mai yangi mea ai ia fo le e o isi ia o le o inga mamafa fo ia. Ia e momo li mai supoesi ia. Ia o mea e whaaka, e ua whaakau supoesi sua whai. Vai salo. Ia wape o mea ngai wha mamai e kako. E ui alo whai ngai alo ki whai aku. E le kai kukusa. Le kai kukusa ma Samoa. O ngā o Samoa. E whelesi le popo. La e varu le popo le kuwai. Ia. Ua mauangi apa pe e Samoa i whalo loa wau ke lo le siwai ngā le. Ai ke mo pe a fai o femisa o te pe o fa nga ngi apa pe e fa ka wingi fa nga ye na ko ye ni wa e le ni ma ko o ni popo o le no ke le fai mai fa ka o le mo popo o le popo e supermarket que era qual o ma o popo ai ko ke sila fia e le kukusa e a fo e ke kango e ka e ai e ke aia kua pe ua kau ia ko ua sautia fo ile le bo ile mangania ile mangongi fo ila pe a valu e fai pe ia o sana mele ke fia o le anga ia ke aia ko vai salo ke lo isi vai salo kaki aia ko e pe e paru i se falawa maka wakale ropo se falawa maka po le cornflower na ua paru i koko oa ai masimangungi makuale ai masingamangungi vai salo ua tu maki ia saiko mai mau e makuale ai masimangungi kake aia fofa akau wale ele mangu vai salo wakale ropo le mangu mafai
O le alofa i e fo inga. A whapea o maka mai Ia ai. ia si wahainga nā rea Ai le mawhainga ai. ka ki musu aka ke whai Ia se aku manu. e whai mea leanga. A lea ai le si ka unga e ka wai. Mea ko ngaranga e ka ule whai mea leanga e manga o le Pe kupi. ka o whai mele. Ai le whai a whaalele. I le whaapea o mako le waku i whafu. Ma mako a kua leanga o le ai ia pauare mea ia. O la ua ai se vai salo po te ai. Mo ke loa le ia le vai salo mangongi manga ia. Na e whai le popo pe valu. Kakau pe ia. Aua foi. O mea foi nei o mea foi nei o mea ai whapenga. I le au ngā le koko foi le. Ia kasi mea. Ise a ia kamaka o le si fie koko. O lesi e fia fo le e la ke le manga e whaasuawa yo ke le manga e whaako a ia pālengi le fo ngani wai manga ia fo le ingui fo le ki e kau le manga o nia se sipini asu wai wai pela ako ko ia nunga wina na manga o nia le sipuni Ia o le kilipi mua ngā o le video le anga post last week. Ai e umako e post aku le sikilipi o le vaenga I le luau. O ka le leanga le luau nga mako whaakawa I makiki. Ai le kasi se luau pe ungo e luau nga whaakawa. Ua makua I maua me fo lea e le ai le whaakau mua me kasi. E kofo ai fo ngale. Ia nga whakoa whaakawa I loa leo. Pe ale mea ngai maua pe ale whai mea le anga ki ringi kahaka. Manga au le kupi. Ai le anga nga whai lako mea ai e whakaui I le mamalu o le atu.